Oka isika naraka. Fandarana finoana Islam. Ar-Rahma. Ny hinakinaka. Ar-Rahma. Ny fiantrana. Ar-Rahma. Ny indrafo. Izay arahantsika isaka ny alakamisy amin'ny 7 sasany eto amin'ny fahitalavitra ny RTN, radio télé naka. Fandarana vokarin'ny communauté musulmane sunnite de Madagascar eto Mahajanga. Izay arahantsika amin'ireo manam-pahaizana maro samihafa. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. نياناتيكا سيتكن الله سبحانه وتعالى عندي جيزة بتناكوي زينا زناكولمبيلون ما يتنبونتان ما تيتك زناكولمبيلون زن أمني فينن tsy maintsy mandalo aminazy zany hoe le tsy tafitana zay tsy tafita amin'ny fiainana. Mety possible zany misy zavatra ataotsika na misy asa zay ataotsika na misy projet maro sambihafa zay mila ataotsika zany atsika zany nino tsy tafiboaka zany amin'le projet zay mila ataotsika iny fa karazana namboany Allah subhanahu wa ta'ala fiainan zanak'olombelona. Misy fotoana atsika tafiboaka, misy fotoana zany atsika zany tsy tafiboaka eto ambony tany zay. De maro amin'ny zanak'olombelona zany hoe misy asa zay nataony na misy asa zay nikaseny zany na finiavany zany mila ataony de tsy tafita aminazy izy zany kivy. De samby mihetsika fanontaniana amin'ny vatantenanazy hoe moa vitsika manana nanana projet na moa vitsika na nisy zavatra zay niritsika zany atsika boko zany tsy tafita aminazy igny fa moa vela atsika tsy tafita atsika ny janona sa moa vela atsika tsy tafita zany atsika zany nino nanohy niezaka nanao zay vitatsika. Satria maro amin'olo zany ohatsy tsy tafita amin'ny zavatra anankiray izy zany fa kivy, izy zany fa tsy manohy koa. Fa nefa tena mahay zany tsy azo nefa fiainana zay namboany Allah subhanahu wa ta'ala eto ambony tany io tsy maintsy mandalo hoe atsika tafita tsy tafita tafita tsy tafita ka zany fiainana zay namboany Allah subhanahu wa ta'ala. Fa tsika kaza mihevitsy hoe ke zavatra zay ataotsika jiaby atsika tsy maintsy tafiboaka fo aminazy iny. Allah subhanahu wa ta'ala izy milaza ao anatin'ny boky masina al-Qur'an, izy milaza hoe وتلك الأيام نداوي له بين الناس. Andro na mifandraisinay Allah subhanahu wa ta'ala vadivadikinay zany andro io amin'ino amin'ny olombelona. Dikan'izay le andro zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika zany na vadivadika zany dikan'izany misy fotoana atsika zany tafiboaka amin'ny zavatra zay ataotsika iny ay misy fotoana koa zany atsika zany tsy tafiboaka amin'ny zavatra zay nikasaintsika nataotsika. Io fanambany Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'izany tsika tokony manao ezaka. Allah subhanahu wa ta'ala koa mbola milaza ao anatin'ny boky masina al-Qur'an wala nabluwannakum bishay'in wal khawfi fitna. Anao nambany Allah subhanahu wa ta'ala mbola tsapanay zany anao amin'ino amin'ny zavatra tsara ndraiky amin'ny zavatra ratsy zany. Io tsapany Allah subhanahu wa ta'ala atsika. Dikan'izany fiainana zanak'olombelona zany mandalo zany fitsapana zay. Mba hampazavazava izy bebe kokosa andao atsika ndijery tantara anankiray tantara zay nisy mba afahantsika mahazo sarantsainy hoe ahoana zany le dingana zay tsy maintsy andalovan'ny zanak'olombelona eto ambony tany. Misy lehilahy anankiray izy mitantara zaho nambany somary sahirany zay tatin'ny fianakaviana. Zay fa sahirany anisan'ny zavatra nanako tsakefa zany resaka ny resaka cuisine mandoky. Ata fianakaviako aza milaza fa hoe anao anisan'ino mahay mandoky. De azon'izay sahirany za tsy maintsy niala tanàna nandeha nitsakaraka asa.
nefa vola tampelatana zany juste le déplacement naka fo ndraiky vola kely fo taminaka zany mety mahampy sakafo vitsivitsy. Le izy fa niala tanàna nandeha tamin'ny tanàna hafa mitsakahaka asa zay. Le izy fa mitsakahaka asa zany miditsika ambadiky miboaka miditsika amin'ny plasy hafa maro zany karazany teny zay nazo. Maro zany lasa karaha kivy izy fa kanefa zany izy tsy manana choix i za zao ndiverina mipody an-tanàna nefa tsisy zavatra zay vitako, tsisy zavatra zay nandesiko fa na ino asa zay hitako za tsy maintsy mijanona mitsakahaka zany asa zay. Le efa nandeha fotoana nambarany zaho fa matory amin'ny lalana tsy manana trano-pitsarana, za fa matory amin'ny lalana. Isika ta za fa miteny amin'olo mitady asa za voateny nino teny mahery zay tonga aminaka fa koa atao andraiky zaho mosary. Le za mosary mafy nambany vola kely farany taminaka zany za mahita restaurant bevata de za nahita fa hoe andao zany dividy zavatra amin'ny vola kely ampelantanako. Le izy fa lasa nandeha nanantony restaurant zay. Le izy nijikitozy meta client maro anatin'izany restaurant zay. De izy nilaza tamin'le ola kay zany hoe ino mazavatra mety azony volako ty aminareo ato, de niproposendreo taminazy karazany zavatra jiaby zay mety azony volany zany. De le izy zany ni servendreo izy mandiniko raha ohatra mazazo mangataka asa amindreo ito mety possible mahazo sa za mahazo teny mahery zany amin'olo ito. Zaho mahita fa restaurant ty maro olo miasa ato. De ino raha nataony kofa izy nahita zavatra iny izy le izy mandinika rehefa tsika fiainana zany nanamboary Allah subhanahu wa ta'ala zany tsy maintsy mandala midingana zany fa tsika zany tsy possible hoe stable zany mandrakizay eto ambony tany tsy maintsy nino mivadivadika zany fiainana. Le izy navy izy le izy nandiniky zany izy nikaiky olo serveur zany hoe nantany moa ve nareo zany tsy mangala mpanampy zany ato. De nambara serveur taminazy zay tsy mangala mpanampy ato fa mbesa nitoniako chefinay tsy ho fo nino zay mitady mpanampy. Le fa serveur nde nesika tamin'ny chefindreo misy amy 10 minutes nambarany nisy lehilahy anankiray zay tonga tany ilanakano. De olo niteny taminaka hoe moa ve anao mitady asa. Le za naino korana igny nambarako za mitady asa na ino asa zay ndemezanareo za mitady asa satria za fa tsy manana choix zaho mila asa. Nambarany patron igny taminazy hoe asa zay misy aminay ato mamafa manadio fa anao miditsika maraina 8h maraina de minuit haliny zany anao vo miala. Dikan'izany zany isaka seconde isaka minute zany miaika maloto anao fa mila manadio. Nambara za tsy manana choix de voter za tsy nentsy nino tsy nentsy niasa. Ino anandalo le izy fa niasa nambara hitako fa hoe azony za fa tsy manana choix hitako fa karo zany manarotsy zaho amin'ino am'le asa zay ataoko miditsika 8h maraina de ravany minuit haliny. Za tahatiny 3 mois za miasa jusqu'à ta tamin'ino tamfarany zany za mareno reraka leha zany ody tantrano de leha zany avy tantrano za mitala ho tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala za miteny aminazy ya Allah za nanana fikasana za nanana objectif tamin'ny fiainana hoe mila nangana ho nasanaka mila angany asanaka manokany fa kanefa nambarany za tsy choix zany voty za tsy nitsika amina asa igny io le fa lahatra zay namezanao za fa za mangataka aminao tsy solo hoe angatako afa-tsy anao ya Allah za mangataka aminao hoe mba ampio amy zavatra zay mahazo za. Jevatsika izy tsy nisy asa de fa nahazo asa izy.
le izy nahazo asa izy mahena izy andeha asa izy mitantara zany le izy mahena izy andeha asa izy tonga amin'ny fiasana zany le mpandoko ao koziny ao zany tsy tonga de lasa nino izy korana ny mpahitaka hoe iza olo tokony isolo izy le korana iny eo eny deka izy nandeha nantony chefindreo izy nilaza hoe za mavita misolo izy amin'ny plasinazy io za mavita misolo place zay patron-ndreo mizaha izy de nantany vitanao zavatra zay afaka testenao eo nambahany fa asa zay nambahany vitako de namezandreo izy poste na asa io izy niasa izy anino lasa cuisinier zany asanazy tao karakara sakafo nandeha zany izy tanatiny 5 ans nambahany io asanaka atao zany aiza bako miezaka manangona vola zay azoko za miezaka zany manangona le vola zay azoko de ekonominaka jiaby nambahany zany tanatiny 5 ans zany nahita fa za mavita manangana koa restaurant fa izy tsy be vata be fa somary kelikely de izy nino nangataka démission niala niasa izy le izy fa niala niasa de izy nanangana asanazy vaovao nanangana restaurant vaovao niezaka izy izy nahatoky fa hoe ya Allah amin'ino amle dingana maro zay nandalovako tamin'ny fiainana za mba nanantena fa hoe amin'ny asanaka aty za tafomboaka le fa nataony zavatsy igny nanangana izy asanazy zay nandeha izy ka ta asanazy nino tsy nireusir zany asanazy zay de izy lasa découragé izy tamin'io nalahelo nitomany izy nahita fa hoe asanazy tsy nireusir de fa izy le izy nalahelo nitomany izy mitantara zo zany ambany tsy ny choix voty za tsy maintsy pody amle asanaka taloha de zany ino miasa loe moa za mbo resindreo nefa za tao niasa tsara fa za niala fa moa za mbo resindreo amina asa io nambany za tsy maintsy mipody satria nino le ekonominaka jiaby zany za mijiky perte za tsy tafoboaka amin'asa le izy fa nipody amin'ny restaurant zay niasany taloha izy mahita restaurant zany midy izy somary gaga hoe nanino restaurant be vatabe karaha ty midy de izy namaky affichage hoe restaurant io zany aloui le izy nahita izy misy numéro de téléphone ambany eo nambany nikaiko le zany kaiky za nahazo misy tanora mamaly za de za nantany tanora iny hoe ino ma situation zay mandalina nino ma restaurant ohatrany ty mifody nambany tanora iny taminaka hoe le babako zay nitantany zany restaurant ty izy fa nandoany ty nitany ty izy fa naty zany de zaho tsy manana capacité zaho tsy manana tsaikefa amin'ny fitantanana zo za tsy mahay momba ny restaurant zay vote tsy maintsy nino aofako zany restaurant io de nambany boko zavany lasa tsy nanontany fanontaniana maro daiky zany teny tamin'ny tanora iny hoe anda ofako bas restaurant io de le nataonay contrat nambany nofako zany izy de za niasa taminazy nambany tamin'ny restaurant atiny 2 ans nifaiko volan'ino volan'ny tanora iny aiza boko zany tsy vitan'izany koa vola commence nazoko zany nangano restaurant naka nisa tafatelo restaurant zay natsangako tilka al-ayyam yudawilu an-nas nambany Allah subhanahu wa ta'ala nataonay andra io zany vadivadiky amin'ino amin'ny zanak'olombelo de kan'izany misy fotoana zany ino anao zany mahita sarotra amin'ny fiainanao fa misy fotoana koa zany izy nino maivana aminao ka zany fiainana zay namboahina Allah subhanahu wa ta'ala ny zanak'olombelo jevatsika zany izy baka amin'ino amin'ny mpamafa panadio jusqu'à tazy lasa nino lasa chefony zany restaurant en place zany ici zay fa zavatsa mila tadiditsika hoe tsy
tsy hoe nisany hoe tsika mahay ny zavatra tsara tsika hoe tafiboaka amin'ny zavatra anankiray zay projet zay mila andeha ataontsika fa nisan'ny zavatra hoe tena tsara nino fananatsika hoe toky amin'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Tsika mila matoky izy amin'ny zavatra jiaby zay nino mandalo amintsika, atsika mila matoky tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah subhanahu wa ta'ala zany izy tsy manambela, izy zany tsy manambela mpanomponazy anankiray zany amin'ny fotoana sarotra zay, fa io zany tsika tsy maintsy mandalo amin'ny dingany io. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an, inna la nudhi'u ajran man ahsana amala. Azay tsy manambela velively tombotsoan'olo zay manao tsara, zay miasa tsara, zay tsy manambela velively tombotsoan'olo aby io. Nambara tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy vitan'izay tsika mandeha mijery koa tantarany mpaminantsika Yusuf alayhi salam na fahaizan'ny sasany izy hoe mpaminany Joseph. Tsika mijery ao anatin'ny boky masina al-Qur'an, atsika mahita fa hoe nisy chapitre anankiray na sura anankiray zay napetsika ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny anaranazy hoe surati Yusuf na hoe chapitre anankiray hoe makasika niny Joseph. Dia atsika mijery amizay zany atsika mandinika amin'ny chapitre io zany atsika mahita fa hoe karakory fiainan'ny zanak'olombelona nambara Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany chapitre zay. Andao jerevantsika kely fo hoe aminatin'izany chapitre zay. Vanalohany tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala izy zany mitantara makasika Joseph tamin'izy mbola kely mamany zany fanaty. Dia tsy vitan'izany dinetsika le situation zany sarotro taminazy, mavesitra aminazy. Ianao mbola kely fa tsisy mama zay. Fa ino amizay situation sarotro taminazy iny lasa niteka fitiavany babany Yusuf any Yusuf. Jerevantsika amizay situation anazy sarotro dia nino tsy maintsy mivadiky vantsika fiaina zany, tsika tsy maintsy mandalo karaha io zany. Dia io ka minahatiavany ino itiavany babany Yusuf any Yusuf. Satria izy mahita fe Yusuf zany rahalahy sasany aby misy mama fa Yusuf zany tsisy mama, lasa niteka fitiavany be kokoa any Yusuf. Tsy vita fitiavany Yusuf zay, jerevantsika amizay iny koa zany lasa niteka hoe rahalahin'ny Yusuf zany nankahala Yusuf nalaindreo Yusuf zany latsikandreo tatin'ino tatin'ny vovo. Etsika tantara zay sarotra koa situation to koa. Dia izy nilatsikandreo atin'ny vovo iny koa Yusuf. Atsika mijery hoe sarotra amin'ny Yusuf zavatra zay hoe nilatsika atin'ny vovo zay niala baba. Fa ino amizay koa niteka situation anankiray hoe izy lasa nandeha nino nipetsika tamin'ny mpitondra tany Egypte. Jerevantsika amizay le situation anazy. Laizy tany Egypte nisy fitina zay nandalo, izy mipetsika atin'ny palais amin'ny hoe fiainana normal aizatsika izy. Dia io amizay koa lasa niteraka nino koa zany niteraka fitina anankiray hoe jusqu'à tazy nizika tatin'ino tampondra tamin'ny prison zany Yusuf alayhi salam. Etsika mahita hoe sarotro na hoe ratsy zany situation zany ampondra zay. Fa izy to situation nandalo fotoana maromaro izy to jusqu'à ta izy bako ino Yusuf alayhi salam ni nommé mpitondra tamin'io hoe ministre ny Egypte, tamin'io ministre ny économie tany Egypte. Ka zany fiainana zay namboarina Allah subhanahu wa ta'ala any zanak'olombelona. Fa tsika zay mila matoky any Allah subhanahu wa ta'ala, mila manao ezaka ohatsy atsika misy faniriana, misy zavatra tadiavintsika zany hoe atsika mila metsika tokontsika mitompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, bako tsika mila manao ezaka atsika ary tsika mila mangataka mitompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Misy proverbe français anankiray milaza hoe un échec c'est un élan pour sauter loin. Dika zany ohatsy atsika zany tsy tafita amin'ny zavatra anankiray, atsika zany ino tokony inkamo zany lasa forcetsika anankiray hoe avitantsika mandeha be kokoa. Dikan'izany ohatsy atsika zany mety possible zany misy tsy tafita amin'ny fiainana zay, tokony miteraka amintsika hoe fahavitana zavatra bebe kokoa.
fa ny tena échec zany na tsy fahafitana zany amin'ny fiainana le anao zany na zavatra anankiray anao tsy tafiboaka boko anao fanojanona. Misy olo mety nianatra, misy olo mety nipasse examen, le izy tsy nafaka de izy fanojanona hoe za fa tsy anatra koa. Io tena hoe olo tsy tafita zay. Fa normalement zany atsika ohatra anao mety nianatra anao tsy tafita zany ka sy atao hoe mahakiva anao zavatra zay, fa anao tokony mba miezaka hoe ino, miezaka mianatra, miezaka manao nino, miezaka mianatra be kokoa zany. Keka zany fiainana zay nanamboarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala tsika zany hoe tsika zany tsy hoe stable mandrakizay eto ambony tany, fa tsika zany tsy maintsy mivadibadika. Misy lay zany atsika tafiboaka, misy lay zany atsika zany tsy tafiboaka. Fa nisan'ny zavatra mampalahelo mahita olo le izy tsy tafita amin'ny fiainana, izy mandeha miezaka, mandeha mijepoizina, mila mamono tena zany izy mila mamono tena zany izy satria izy mahita fa hoe tsy tafita de izy hita afaka hoe fa tsisy hevitra koa. Tsy karaha zay, fa ohatra atsika zany mahita atsika tsy tafita zay, fa tsika mila mahay koa fa tsika mbola tafita. Fa io fiainany al-Islam zany mampianatra atsika zavatra hoe ka io tokony andesantsika fiainana atsika zany mba ahafahantsika tsy kivy amin'ny fiainana, mba ahafahantsika zany tafiboaka amin'ny fiainana, mba ahafahantsika zany tsy manao zavatra tsy mety amin'ny fiainana. Ka tsika mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala zay mba hoe ankamaivany ny tombotsika le fiainanatsika eto ambony tany, ay ataony zany atsika ohatra atsika tsy tafita zavatra zay tsy mahadécouragé tsika satria izy fanampianatra atsika, izy fananome exemple maro amin'le mpaminany zay nandalo teto ambony tany, maro mpaminany zay nandalo teto ambony tany topotopen'olo vato na zany pression zay nandalo tamin'ireo mpaminany aby io, fa io tsy nahakivô jusqu'à ta. Io zany leçon mila ampitany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala atsika zany hoe na tsika mandalo fotoana sarotra eto amin'ny fiainana zany, fa kaza atao hoe mahakiva atsika zavatra zay, fa ataova zany hoe io nino lalina anankiray hoe ahafahantsika tafiboaka amin'ny fiainanatsika. Amin'ny manaraka indray, subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillah. Fandaharana finoana Islam. Ar-Rahma, Ny hinakinaka, Ar-Rahma, ny fiantrana, Ar-Rahma. ny indrafo. Izay arahantsika isaka ny alakamisy amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny fahitalavitra ny RTN radio télé Naka. Fandaharana vokarin'ny communauté musulmane sunnite de Madagascar eto Mahajanga. Izay arahantsika amin'ireo manampahaizana maro samihafa.